Pozdrav svima, danas je 10. april 2023. godine. Evo, ja sam došao do pčelinjaka posle ovog ludog početka aprila. Evo, došao sam da vidim kakva je situacija. Pre 10 dana bio sam i dodao sam polenski ove pogače. Evo, kao što možda vidite, ove pčele su ih cepile. Pčele rade punom parom. Samo se vidi, evo. A vidite, i polen unose dosta. Evo, pogledajte, znači pre 10 dana stavio sam polensku ovu pogaču. Evo, nema ništa više. Ja ću sad, sutra ću već da, danas ću da napravim sirup i sutra već počinjem sa sirupom. Ne znam kako ćete vi, evo, volio bi u vašim komentarima da mi kažete, ali kao što vidite, pčele rade punom parom, hrane nema izgleda u prirodi, čim one ovako, da kažem tako, uništavaju pogaču. Pogledajte, znači pre 10 dana stavljena je pogača, kao što vidite više nema, samo tu negde nešto malo po rubovima. Ništa, toliko od mene danas. Ja još nisam okrenuo ove nastavke na LR-u, znači još uvijek je ono zimska varijanta. Planiram već, hajde sutra ne bi mogao, ako mi posluži vreme u sredu, doći ću u sredu da okrenem nastavke, pa se tom prilikom i vidimo, snimit ću ja to sigurno. Sve najbolje vam želim, medno ove godine i do sljedećeg video snimka, želim sve najbolje, prijatno.